The MDC of Maulai constituency, Tebor Pathau, officially inaugurated the Sitting Gallery Basketball Court and Maulai Nonglum on the 11th of December 2024, funded through the Chief Minister's Special Development Fund. The event was attended by J.S. Ward, the headman of Maulai Nonglum, members of the Maulai Nonglum Women's Group and other local leaders. During the event, the Sengkantay Maulai Nonglum organized a basketball tournament and distributed prizes to both the women's and men's team. The occasion also saw the distribution of Christmas gifts to children and the elderly in the community. In his speech, Tebor Pathau highlighted the positive impact the gallery would have on the locality and commended the women's group for their hard work in bringing the project to fruition. He also praised their initiative in setting up a creche to support working parents and provide a safe space for children. Sengkantay Maulai Nonglum kecik kuplay ke kerpang kalian di kilom kami ki bahapok kejelam kong mai bat kong sapa ki belum ki armut kilom kami ki bela turba nak betah ke kam ya ke bat lawan bat ya kedua ya bat wilayah bat ya sebentalang bat ki nak betah penolong ya ke Sitting Gallery ke belum kecikku nak ta kesenang ngai kuplay yang sekarang kami kepada Sibkia berpendiwa yang Sitting Gallery pada sungguh yang kami sebentar Chief Minister dan Rom jenis kontak sama ubala approve yang skim yang kepada imta kalau kumpul kalau kepada layo akan dikasih ke jami pada dia nanti ladakatan ke program senang ki bapun kepada pendidik program kinum kore isu matmat ki kabun mengelatan ketika Sitting Gallery bat kelalong kecikku nak ketak program posnong Sengkantay Maulai Nonglum atragi di Sengkantay kepada tibit bah hukum terekam juga hakani ke Maulai konstituensi ke Jongi habang ini ijik terekam joki ngadap cikeman bagi ni dan bentar kat pergi kaya kam ke kongsang tu bagi di Sengkantay Maulai Nonglum kali kali bagapu ya keraj hakani ke Sinong lebih ke Jongi balimba kani ke keraj kibabun ki longi layo penonpo ki kun ki joki kidan ki longkbe ki bedan kam bahaban be si kam kicam nakada bundon mepet ikut joki hilawan makilasnya hagde krets ke papiat ka seng longkbe ka seng longkbe klale ke duple ula kran aktif mong service sumatkan service support tetapi di we ta ka seng longkbe klale bangang scam bawble nang ag sarki ya kecik terekam nakabenta kabit kebiang berpenra yang dikasih kabit kecik kemelakran ilang masnang mana kali kecik siapa bikilang kami dan kecik klik kebakra ha kecik im jong telong yang ha kecik pergi jongi ya kebat kipet kami ya kabit kebiang hapo yang posem kejoki pagi bahkan dikasih omtang bakipet ya kabit kebiang ni jingdam kam yang sem joki yang kipet tu kita mentaru nafta mepet kami kabit kapiang hapo asnang kota but kawe di kingdom mensim tuki namana dandan mensim antarai kanlong menta kumni kumakalong seklok mi bakale kam ki bakra ya ka bakalong kecik kui bun but kani kecing penwandur ni kini kecakaru kade kecik sak kujoki ya ka bakalayo ban penwandur hak takarkam bakalalong kecikku nagam takasnong hoy dan kinangilam snong kibailam snong bapet kepit kebiang rei nakecik support jog kilok me mentang layo yakni kepentang bakratam jog snong ngech kem problem kurku yepi ki nangilam jog senglok me kudan kat ngepor yeki dekat jog skeptik komiti jog ni senglok me kudan nak ni snong bang ngech kem problem nang ai kepor ciksa pi babi yo benang pentelan susu ikam di bakrau ki benangtan nagapenta ka bit kepiang jog snong Maulai Nonglum
Hidan pun kiki bagi senglok kami ke menteri nak benta ke imlang ke salang ringkat nak jing jarak lang jengki nangilam sinok nangai scam hidan ki benta ki bakrau ki ba ngiapan pai kemak cikut samla aku makan ke por ke benta ke ba bro ngiakran ya ke jingok cikut samla ya ki jingbi ke besil ngai scam ke senglok kami ke sim ya ke bentar benio ban pelong ke awareness program nam ikut samla ke jengi kadang ba kanungwan kejingjot hapok sinong kejingi da kejinggom jikun sama hawi jingdi besing ni setiap boleh mai yati kelap linti video berkelok ke program ngar ngedon benta lada kiseng lok mi hidat kecing perkat kiseng kecing kecing perkat mag benta kata nah kitok ya kene kiseng kete mulai dulu mah kejingan linti joka ba kenang yo syu menteri kam ki bekra kebenlong kecing mentoi naga benta kesinong kejongi bat naga benta kapit kebiang hapo sinong kata